Itu saya nak bagi satu amalan. Baca 10 kali lepas subuh, 10 kali lepas asar. Lagi asar, boleh amal dah. Lepas tu esok amal, dah mai rezeki insya-Allah. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba, hamzah belakang wal ummahat, ta belakang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Allahumma, dan 4 kali berhenti. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Tuan-tuan, baca 10 kali lepas mayang subuh, 10 kali lepas mayang asar, insya-Allah. Tu cara bergantung. Jangan mengharapkan orang, bergantung dengan Allah.